nga khom amasan at pite. Kung somli pakhat nunga Manipur ni nilakanta pa na India Posal Hockey Team in Olympic bronze medal na. Khatle khati happy to taga khom hi pathin hodan di kahitin hero assembly constituency MLA TH Radisha Dia sunga COVID damdoi ikap tawzani alenga ki gomi vital si somli pagi le noi somli pako palta. L. Kennedy Vibe Meghalaya State Kumpi sunga class 12 top na pangpa. Simtu ning dekim chanchin thak akim joinen khom hitiu Manipur mi nelakanta panna India Posal Hockey Team in kumsomli pakhat nunga Olympic bronze medal la Oi Hockey Stadium Tokyo mun a Zinka lamda sagi bronze medal a ding ki helna huna India in Germany te goal panga in pali in zo hi India mi Simranjit Singh in minute som pasagi le som thum pali in goal ni akhum hi Hardik Singh Harmanpreet Singh chule RP Singh in akizom a minute som ni pasagi som ni pako chule som thum pakhat in goal khat khat khumin India ten aleng akigom in goal nga akhum ui goal zona changzo talo Germany team te goal li hi Orus Wellen Ferg chule win feather ten khatchit akhum ui Hockey a bronze medal hito kigom a tuti nga India 10 silver medal khat bronze medal pathum alenga kigom a medal pali a hitai Happy to taka khom hi pathin hodan dik a hi tin Heirok Assembly Constituency MLA TH Radishamin again hi Z2 Hizani Heirok Assembly Constituency sunga polling number 33/28 numay volunteer 10 community home isolation center Heirok inmate te ki thopi na dinga MLA khutanek la donding an chelo hingpi ahung nawa MLA in again hi MLA in again na achun veng khada khom pi u le naw ten covid positive te ki thopi na dinga nek le donding an chelo hing lahung to khom naw hi ki pak kasa ka hung ki son pi tak zet hi mihing te hi kuma haksat na tok nom aki po haksat na to huna keyo ka umoi ti pan pina la hung bolo hi ji sanga thupi zo poi happy na na muna ki chamna le ding a hi ki happy to na hin khanto na lampi ale mason na epiding a hi MLA in again bena achun Heirok Assembly Constituency mite ailung seat na zika zitak Assembly Constituency adinga khantona na sep buting taka semzo kahi bangjat hemle sep doding gongal na simsa na chule akin theilam a salungpham apat ningel ting tunglampi Heirok part 2 le part 3 Heirok kipat ingang lok ting tunglampi hile koilas pha hitai tin ge da hi Maru ina may matakta puan nga may laibubra kanu may ubibra kanu sa impal nga to mundanga madu ki duma koi Dr. Sang Silama adagi Heirok bazar dama Sikong bazar dama adu musu thalan mundanga mayam na koi bala yem la no adu musu thalani adu na mayam ki koi ko porcho koi semjage maru oiridi koi manakta sothari bunga sai khut sokhiba dumaina sokole yem duma koi manakta kara sothaba leibising se kunni yem minaraga adu koi kunni sakhat minara se Hun sita da kal somni pali sunga India ami noi somthum pathum singa jaguk sompani COVID damdoi kikap do to kiton in COVID damdoi kikap dok zat alenga kigoma mi viable si somli pagit noi somgit pako avaltai Alenga mi viable si somli pagit noi somgit pako singthum sangguk zali somni pathum vaccine kikap dok laka mi viable si somthum pagit noi sagi sangko sangni zasagi somni pako in akhat veina vaccine kikap in chule viable si som noi somgit pakhat singli sangthum zaguk somko pali in ani veina vaccine kikap zo ta in kigen hi
El Kennedy Vaipei son of Pu Ginlal Thom le P Dimlal Neite Gilaga Neopen Class 12 St. Edmunds Higher Secondary School Shillong in Meghalaya Board of School Education Noya Art Stream in second rank Mu in Shillong Meghalaya State Pumpi ading in Apanina Ahung Tung Pahil hi Zigola Global Pandemic Zinglaya Gunsu Taka Lekha Hun Sima Lotina Hun Chang Hizilai eton takahi Rajarshi Bhagaya Chandra Cultural Foundation Manipur Member 10 Tokyo Olympic Silver Medal Hongla Saiko Mirabai Chanu Chun Chu Zana Pin Lam Tona Anei Ui Saiko Mirabai Chanu in Tokyo Olympics sa Ahung Mu Medal hi Akipatna hi henla Mabana Zi Sanga Hoizolo Tina India Ading le Zi Tak State Adinga Min Patna Hung Polutu Hung Hitantin Rajarshi Bhagaya Chandra Cultural Foundation Manipur General Secretary M Ashok in again hi TVG mayam si hoi kauda hoi luxury ba Manipur ba se sak tapi gre tapi ba se ngasi hendak phangiba medal sina hobo oiraga athang la kado bada hena amuka hena afaba mayam nagi hena pamner ba goal hai do lobo sunu hai Za umnu lepate hola hung khom o leki pa pinaw le leito sot naw zal o tu ak kehelna hi zi sanga hoizo le phazo a lotina ka hung chana igam o khovel pumpi mel he sak goding ka hi tit saikhom mirabai in again hi Omju member te ading a second dose COVID vaccination program a hung tung ding simhaini le umding a hi Second Manipur Rifles Battalion Hospital la kimang ding second dose vaccination program apang ding te tuni dak som le khata ki pat in nitak lam dak thum sana Manipur Press Club achi in first dose ki kapna certificate Aadhaar card chule phone number pi lu ding in Omju acting president in het sakna abol hi Lo na semten har chule tuilama hak satna akito jinglai in puitute ho Delhi lama MLA man sukman to in Hun among 18 Farmers Joint Action Committee Manipurin athugen chun again hi again zelna achun kumsin le lobol mi ten tuilama hak satna kitok jing hi a umtak lo na dingin gamwai hom tu ten bangjat hem pan kalau ti malew tu jana hin suk piting bangma umpoi khatlama agriculture minister in har hi control rate amu sakding ti in alagen male district zo sina akim in amu sak zo poi Zi ki kongkal asun har black mantam taka ki zo umhi khoya ki pat kila ahem Zi achun MLA man sukman to a la sang un lowball mi ten hak satna ato ko hi ahun taka ASCP un tin again hi Singa Makhalei Kai Welfare Club Yaripok Singa Office Zani Chidan Pangay Gol in Club President Muhammad Jalauddin Saha in Hondo na ane hi Hondona program to kiton in Singa Len Tol Kim Vel a Thingno Zani Lampu ahi Thobal area numete chau kaina Waikhom Mani Girls College nidang akipat ala umzing tu hi class 11 le 12 tu kumakipat taloding ahi ti in College Authority admission abol sakta lo hiwang sit tak ahi tin All Manipur Student Union Information and Publicity Secretary M Nirmala in thu het sakna khadin again hi Athu het sakna again bena achun COVID-19 hi PG ka tukum class 10 le 12 simlai te za laka za promotion ki pi pass ahiu amao hola ka sumle pai lama hak satna nei in sung bangjat hema umui natnazi ka hak satna kal ahin thim zilna su job gotna a College Authority in alak thupuk na hi simlai bangjat hem ading in hak satna hitana zizi achun nume simlai te ading gelnan Hunma Sagolman, Zi Sutzob ahi thaina ding in authority in Engai topi untin Nirmala in again hi. Chuklai ahi to kiton in, Lui tui hi ahung khang to zel a, Lui ki nga cheng te ho, zo se tui le zika, hak sat na tuk lo na ding in, tui pang vela ki hel lawa pilwang taka ding in State Disaster Management Response Force te akipat hi sakna ahung bol ui. COVID-19 zika hak satna itok jinglai un tuile zika tuilaka hi thina itok hak diu hi wangsit tak hung hiding ahi zik chun wangsit na itok lo na ding un pilwang taka hitiu in SDRF in mizo seking pilwang ding in het sakna abol hi
ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ SDRF ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯛꯅꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯉꯒ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ SDRFꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ LM Khaute DGP Manipur Inzani Akhan Police Headquarters Imphal Ama Office Chamber in Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanule Scottish Women's Premier League Club Rangers ki hel professional footballer Bala Devi ki mupi in Thingpi Don Pi Com in Holimna Anei Pi hi Zi Hunachun LM Khaute DGP Manipur in Mirabai Chanule Bala Devi chu Manipura khang thakte etontak state in akiat pi mama ahidanu gen pi com in mabana khang thakte etontak hitheizel dinga panla zom ding in til khona anei hi Hit thei khat chu Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanule Scottish Women's Premier League Club Rangers ki hel professional footballer Bala Devi chu Manipur Police Department noya sepna pi higel ahiwa Mirabai Chanu ahile Additional Superintendent of Police Sports Bala Devi ahile Inspector ahi Churchanpur Khopi sunga COVID hileng zika lockdown le curfew nili bela pahi dungzui in Tunin District Police Traffic Control Police le medical team 10 Khopi sunga mass COVID testing abol ui COVID test ki bolna munte ahile Tidim Road Nehru Mark Junction le New Lamka Zamson Road College Road Junction te ahi Test bol umte ahiule min address le phone number te tepte ahiwa Test result asok machan hen tang ahiu COVID positive matdo a umte kiat kol na ding damdoi pik ahiban un ni somsung ki humchom ding le taksa damlo na ato ko le village task force ahilo le doctor te het sakpai dinga thuhil lahiu Maban ale COVID apat ki ven bit na ding in munchom choma surprise mass COVID testing neito zel dingo ahidan het ahi Avela thupite kumsamli pakhat nunga Manipur ni nilakanta panna India Kusal hockey team in Olympic bronze medal na Khatle khat ki happy to taka umkhom ki pathin handan ni ahi team hero assembly constituency MLA PH Radisha Tani aleng at ibomi Bible si somni pagit le noi somni kapo panta. L. Kennedy Vipe Meghalaya State Kumpi Sunga Class 12 to. Tuni ading avahui TV Vipe News zi chanjo ahitai. Entu tezo sila bonun mangpa.